kita nonton ondel-ondel, nyo kita ngarak ondel-ondel, wadidaw, wah wah wah, ada kepala badut. Kepala badut Adit, teman-teman. Wah wah wow, kepala badutnya wih wih wih, lucu sekali. Wah wah wow, kira-kira di dalam kepala badut ada mainan apa, teman-teman? Ayo kita buka bersama-sama. Bantu kakak untuk membuka kepala badut. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. 1 2 3. Wah wah wow, ahai ahai deh. Wadidaw wadidaw, ada kepala ondel-ondel si muka merah. Wow, keren sekali. Mantul mantul mantul. Wadidaw wadidaw, ada kepala ondel-ondel si mama cantik. Wah wah wow, keren keren keren. Wadidaw wadidaw, ada kepala si Ipin, Upin dan Ipin. Inilah dia, kembar seiras bukan biasa. Wow, keren sekali. Wah, wah, wow. Ayo kita kumpulkan kepala ondel-ondel Betawi, teman-teman. Wah, wah, wow. Mantul, mantul, mantul. Keren, keren, keren. Wadidaw, wadidaw. Wah, wah, wow. Ahai, ahai deh. Wadidaw, wadidaw. Ada badan ondel-ondel si belang, teman-teman. Wah, wah, wow. Keren sekali. Ahai, ahai deh. Wadidaw, wadidaw. Ada badan ondel-ondel Betawi. Wow, keren sekali, teman-teman. Ayo kita pasangkan kepala ondel-ondel. Wow, ada kepala ondel-ondel si mama cantik, teman-teman. Kita pasangkan 1 2 3. Wow, keren. Mantul, mantul, mantul. Wih, wih, wih. Wadidaw, wadidaw. Ada kepala ondel-ondel si muka merah. Ayo kita pasangkan kepala ondel-ondel ke badan ondel-ondel, teman-teman. 1 2 3. Wow, keren sekali. Wih, wih, wih. Mantul, mantul, mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, wadidaw, wadidaw. Ada banyak sekali topeng. Wih, wih, wih. Ada topeng ondel-ondel Betawi dan juga topeng hitam. Wow, keren sekali. Kira-kira di dalamnya ada harta karun apa, teman-teman? Ayo kita buka bersama-sama. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. 1 2 3. Ahai ahai deh. Wadidaw wadidaw, ada kepala ondel-ondel Betawi si muka merah. Wow, keren sekali. Mantul mantul mantul. Wadidaw wadidaw, ada topeng ondel-ondel Betawi si mama cantik. Kira-kira di dalamnya ada harta karun apa, teman-teman? Ayo kita buka bersama-sama. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. 1 2 3. Ahai ahai deh. Wadidaw wadidaw, ada tas Barbie berwarna hijau. Wow, keren sekali. Mantul mantul mantul. Wah wah wow. Wadidaw wadidaw, ada topeng ondel-ondel Betawi si muka merah. Ayo kita buka bersama-sama. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. 1 2 3. Ahai ahai deh. Wadidaw wadidaw, ada kepala ondel-ondel Pak Raden. Wah wah wow, keren sekali. Wih, kumisnya melingkar, teman-teman. Wow, keren sekali. Wadidaw wadidaw, ada topeng si hitam, teman-teman. Kira-kira di dalamnya ada harta karun apa, teman-teman? Ayo kita buka bersama-sama. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. 1 2 3. Ahai ahai deh. Wadidaw wadidaw, ada kepala si Upin. Wow, mantul, keren sekali. Wih wih wih. Upin dan Ipin, inilah dia, kembar seiras bukan biasa. Wadidaw wadidaw, ada bola rainbow. Ada bola berwarna silver dan juga pink. Ahai ahai deh. Wadidaw wadidaw, kira-kira di dalamnya ada hadiah apa, teman-teman? Ayo kita buka bersama-sama. 1 2 3. Ahai ahai deh. Wadidaw wadidaw, ada kepala ondel-ondel botol. Wow, keren sekali. Ahai ahai deh. Wadidaw wadidaw, ada bola berwarna pink. Wow, kira-kira di dalamnya ada hadiah apa? Ayo kita buka bersama-sama. 1 2 3. Wadidaw wadidaw, ternyata di dalamnya ada telur bebek.
Wek wek wek. Wih, keren sekali. Sampai di sini dulu teman-teman pertulangan kita. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bye bye.